Good evening, everyone. Tripura is a state with beautiful color of diverse culture. The state is the home of 19 indigenous tribes. Tonight, the Diocese of Agartala is going to present 3 different cultural dances, namely Lebang, Uchoy and Darlong dance. These dances symbolized the cultural unity in diversity that define the beautiful state of Tripura. So let's open our hearts to this tradition in vibrant energy that lives in every dance. Jadule otong thong ma khabara paya Jati celaro lewani sumo suoi Ucuy jati burui ruli khaju kumba khawai Ucuy jati celaro lewani sumo suoi Ucuy jati burui ruli khaju kumba khawai Kongari kong, kongari kong, kong kongari kong 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 Kumbariyo gumbirai, kumbariyo gumbirai Doba doba binaumi, doba doba binaumi Kumbariyo gumbirai, kumbariyo gumbirai Doba doba binaumi, doba doba binaumi Kongari kong, kongari kong, kong kongari kong 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 Sirte ni melchat na ilang tiro Lang tin hual tin chua na leng na ai đang
đang có bụi tua là anh lệ nghe năm làm ri khen tin re in re mi ai đang có bụi tua là anh làm der der dar long va lan in nam ni zia dan in ma phal no ro ding hồng xua caro Sikla rock